Me kasana babe kasano. Ebe take Shatta Wale 2 years to reply me do nyame. Or that's not say one or down to me that he cannot reply me. Mwana mudi nechino. And I'm moving to me reply me. Intina mu yan kwasia fo no. Because Shatta ya de mu ntumi nka no krenkyere no. Mo nka no krenkyere no. Na mo boss ne kwa me be kasa yempo. I'll come and post it. Just this morning, I'll come and post it. Mo boss kro fele me. Mo boss mi hu na hyase. Me to what me hu na hyase. One dance free, than right. Eddie ba pay 70 so be our bodam. Ka no ya wo de a. Koji documents na wo bi fi you know. Na febe to car num. Na twa na fa to social media me nka wasem biom. Me nka wasem biom. We ya baller kra mami. Mami, nyame anim no krenie. Untimi ensa Shatta Wale show e wo London. Davi, ene de. Me kind of crash of apa Davi. Ayisha. On say me show video no na me ja. Me see erade me nua ba kasagu na koma so na adan. De na aye ne sa no. Ye obapa emfatao. Ayisha emfatao jai sa de no. Jai sa de na asa wo didi atem na Shatta wo didi obi atem jai. Emfatao Ayisha emfatao. Won't you say emfatao? Baby, what drew no? Sabi o me nyini o ma beba on there be emfatao mami. Say the nyame ball no. Wahu. I think say you should be proud of that. Adoma chede na nyame dia ma no. E ho na say try now build the bibi. Because say obi betimi say Shatta Wale a Ayisha wa unim. Kai o ma yina free entertainment ni mu dadaada. Enka sabi Shatta Wale nti ase enka wawu. Enya easy o. Enka wawu. Omune Shatta Wale si so. Ebesi ne. Emu dodo say no monko betima fele O2 indigo. Me ne o kasa say si e. Ayisha. Sa no ma we uhu a. Enija o. Da nyame asese arade. Me da wasese watima hira musician bi o free Ghana. Watimi sustaining a craft for more than 20 years plus. Nyame we chese ampa wo to me. On say no ma bi say no mu hu a, mo me yemfa aseda ma nyame. Na mo me nyai say ase ha yen. Sa de na Nyankopon ahira nipa ba ko sa. Na me say no. Ayisha. Ye de akro to nchen a. Untimi nsay Shatta Wale show mpo e wo maamu bi. Mame. Me kan krachro. Se Wale ekobo show ewo maamu bi na nipa 5 ne beba Ayisha ye di nipa 5 ne ma se convince wo mo se o ma adwene se be ya omunko Shatta Wale show no wo maamu bi a Ayisha me kan kratro na dua yi me kan plain fa untimi convince se nipa 5 no oba kan wiase nsem nyina de wiase nyoma nyina amomo still time na Shatta Wale dia amomo no eduru ho a they will forget you and they will go and watch Shatta Wale. Eye tia. Eye nyame na aye ne sa. And we should be happy for him. Sabi se hawa na waka wano atum mame kasa ne mfatao. Nemom se wasana ba ye mo akwa ba. Eyao. Eya. Merefo dodo na munim Ayisha modi no mon tag ne man. Obapa na bibia boko de Ayisha. Mi nua ba prekope. Ayisha. Nense me na wo keka keken. Sala ni de Ayisha say mfa biemo. On say Facebook live. One hu de mention no. And open Wale attention a obenya because Wale no wa unim. Untimi nche ne de onye. But I think say yete won ka che enu ntie bia opese wo sa enyane e o high street ne so enu ntina ode fa Wale ho no say Wale de obi ani wa isa abe no ne so mfa so bebre uja dum sesen kra oboni din a obi abete won ka no ntino maame se wasana ba ye mo akwaba nemom na one de e kamia say Ghana entertainment industry no enyina ba bi ejina ne biem ye movie ko anim kakra enioma dane aha nti no sister Ayisha ani diem
enye ntokwa oba respectfully kasa boko sebi unimde wahu de mention watna quantum wadwene abie wahu bibia wadi Ghana entertainment achiache sa lie no emfa biem ye pese ye free that age no to a different age cra now no more of creatives and now no Ghana entertainment industry no ye pese ye free that gongoroshi type of entertainment no you per se come more advanced more on say you per se the environment no ma creative people ankasa because entertainment industry no it belongs to such people. I don't see no Ayisha obekasa be brain some na kan no on say any so kasa sa movie from that stage. Ayisha movie from that stage sa atem di die ne won hu minye se min won that won Mugamu fati no emfa biem and for all you know say ebia afei na wanyane ewo sebi high street ni so a enioma asesa sebi enhyehyea amanfo hyehyefa wale ho no Ayisha amem no krepa na me ka kire no amem now eye new day. Awia bia bo e Ghana entertainment industry ma enyoma bia na eso akata bia no Ayisha me ne o ka say no kane atoso ma ewiase nyina hu no kra ewo mo enu nti now o yese o be fight kane na Ayisha wan hwe ya no onye happy bim. I'm telling you for a fact those days na ye di mfutro ebogu amanfo ani because na nipa kakra bi na control the narrative no Ayisha frankly speaking enyoma adane enyoma me no ka say Ayisha enyoma adane once wa be kasa be bra be di atemwa won ana me nyese yet wase because some years back eno na efa wo be yesa na ho abam yen age we no ene now no Nyankopon adom nimdie bi ne kanea bi a waso Ghana entertainment industry mu no ye pese free atem de die ni mu no ye moving from that era no to a different era ekwan asabi Shatta Wale faso ye ne nioma no sa na nyame bo no untimi nsesa ne bibia ana asemba kwa okan ya amanipa bebre edi ho yawa na sesabi omo twetwe on mekra ha me because Ayisha yenipa o good so Ayisha we ni papa enuntina empempi na aya ne butafu no okasa oyeni papa more times no nso omo ye nipa omo wo abadaye omo ye nipa papa no ade kakra bia no my emotional Ayisha me yes ade ni biem why because now the Shatta Wale you know some years back no enye sa Shatta Wale no ana wonim no Shatta Wale now no ye nim no or a different person. And you know, and some now be kind say Shatta Wale be asem now be kind ye dia. Well, you better say, but the current Shatta Wale no, and yet dear Ayisha winim no. And in 2 pass our bread be me huni pakwa na can asem. Because in this life no, every day, every month, every year biano, any pa free te bia bi mu kote bia fufuro bi mu. Ayisha me no ka say nyame bie enipa ani nyame ebie enipa ani nyame asokane abia to Ghana entertainment industry ma Ayisha baby a wokeka kono enye wan hwe kro bia mfi obi a meka hwe but one say now no wo ba bonte abekasa Ayisha dwene hu ye age na ye wom say sia no wo beka asem boni bia fa Shatta Wale ho are very careful asema metima ka kire no because enyoma na eba no wo be ye hater one hwe ya unsabesi form enyoma na edidi anima eba no o yese wo be wahu de me kire no eye nyame mre bi o hyehye to ho ma no afi na samre na so enu ti Ayisha emfa ho metwa bibia so dabi ma me kopro bi foforo kra na ne nye de one ne ye no ei na wo kasamu wo se obalande na ema Stoneboy show no e flopio se den ya won so be flopi Ayisha dabi ukasa sa wakasa tie nyame mame
And some na be kind of brabonte crab nyame acho. Because so be kasa tie nyame. Emre bia ne nyoma nyame ye. Ayisha, unim enyoma bebree. What's na kontu mache? Sebi wa bobra. Even wa worry one of the superstars now. Unim you wa hodi the entertainment down. Mami, emra so se onso osesa. Sesa free. So bana pese what's a trendy biema. Now no, utimi ka asem papa. Ghana fo nyina be hu. Ejwe na yom no, utimi ka enyoma papa fa amanfo ho. Eno so ye be hu. Enye se de bia beba be ka negative about people. Yes, shifted from that energy to a different energy altogether. And men pese me kasa be tin. I mean kind of cruncho. Enya ade a Ayisha ubetimi agina Shatta Wale show na eba so London anim. Me kind of cruncho. Who be fufra pa ye. But say what say ubetimi ama Shatta Wale show afrope e London no. Ayisha wan kasa ye. Sa asem no kra wo kan ye no. Brabonten nebe pa Shatta Wale ene ne fans ene Ghana fo asebi ye London nyina be pa obi a cho. Ye pe wasem. Sebi uyo ba time. Unim de. Aya mamo ma bonten me kasasa emfatamo Ayisha. Emfatao. Sa kasa no etwem jai kankra wa hu. Ana wo be kire nipa Shatta Wale kan ye ne dia ana hwan. Sa age no Ayisha ye twem ye nya sa ansem ni biem. Enkwan ye de na ye den. Stonebwoy show na ekoso e London no. Ayisha, ebe den na Shatta Wale assess a show no. Shatta will never do that. Ana Shatta kra no, nyame ama na hodin bebre, but nyame ma na hodin se onfa nko se obi ade. Onkoye. Ema ure mfi se show na Stonebwoy eye no. Sabi other promoters enso ye different show wo ho. Eye show a akọ clash mienu. And until whether we like it or not. Numbers num emuache. Sabi anko no said ye nyina ye hwehwe na anko no said e bia Stonebwoy in the camp e hwehwe a free Shatta Wale. And Shatta Wale echo London crack or support sabi alodia any omomo ye nyoma na. Eno nche se okosey Stonebwoy ade. Sanso na sabi se Shatta Wale ye show na obi invite Stonebwoy e wo London na. Stonebwoy beko. David. Now nyatem didi o David. David. Nyatem didi kra. Now a success stories in kwa. Nyame adma Ayisha on 11th of May 2025. Venu ni nyamai but Shatta Wale will be live in London. About one of the biggest shows. Matisse a surprise become. You be sure ni mame. Onso betim the information ako. Looking for the perfect home away from home? Stay with Pcash Properties in Akira Made, Kumasi. Luxurious, fully furnished spaces designed for your comfort. Book now, Ghana, +2 332 45 356 907 UK, +4 479 4606 0393. Visit www.pcashproperties.com. Your dreams stay awaits. Don't wait. Book today.